إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naltaqi fi fasli al-lughatil arabiyyati, berjumpa dalam kelas bahasa Arab fi dirasati lughatil arabiyyati sahlah musta'milan silsilata kutub al-lughatil arabiyyati sahlah. Kita dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan buku bersiri bahasa Arab mudah. Wa nahnu al-an fi ad-darsi Nahnu fi ad-darsi as-sadis, kita dalam pelajaran yang ke-6 fi ad-darsi as-sadis minal kitabil khamis, daripada buku yang kelima, min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati sahlah, daripada pembelajaran buku bahasa Arab mudah. Wa fi hadzal darsi nahnu nadrusu inna wa akhawatuha, dan kita belajar inna dan akhawatuha. Ana bayantu lakum, saya telah beritahu tentang inna fi ad-darsi as-sabiq, pada pelajaran yang lepas. Al-yawma insyaallah kita nahnu fi as-safhati as-sabi'ati wal khamsin, muka surat 57, muka surat 57. Nama huna nama nahnu nadrusu akhawatu inna, huna akhawatu inna. Fa ma hiya akhawatu inna? Min akhawat inna lianna ka'anna lakinna la'alla. Wa huna naqulu lianna ka'anna lakinna la'alla min akhawati inna. Awalan, pertamanya, ana utarjim makna akhawat inna ila lugatil maliziyati dalam bahasa Malaysia. Lianna, huna lianna bermakna kerana, lianna. Misalun, ke contohnya, ma dhahaba at-talibu ila al-madrasati, ma dhahaba at-talibu ila al-madrasati lianna jawalatahu ta'atalat, lianna jawalatahu ta'atalat. Makna pelajar lelaki tersebut tidak pergi ke sekolah kerana motosikalnya rosak. Lianna jawalata. Ka'anna, masalan, ka'anna adalah seolah-olah, seakan-akan. Misalun naqulu dzalika kitabun, dzalika kitabun, itu buku. Ka'annal kitaba li akhi, ka'annal kitaba li akhi, seakan-akan buku itu adalah kepunyaan saudara lelaki saya. Lakinna, tetapi, misalun kinaqulu nama naqul sayyaratu abi qadimatun, lakinna sayyarata ummi jadidatun. Huna lakinna bermakna tetapi, maknanya kereta ayah adalah baru, adalah lama, tetapi kereta emak baru, lakinna sayyarata ummi jadidatun. La'alla bilughatil maliziyati, dalam bahasa Malaysia, tufidu isnaini, memberikan dua makna. Al-awwal, la'alla tufidu at-tarajjiyah, tarajjiyah makna harapan. Wa asani la'alla bimakna al-ishfaq, bermakna bimbang ataupun takut. Misalun, idza qultu la'alla al-imtihana sahlun,
Maknanya harapan semoga peperiksaan tersebut adalah mudah. Fahuna la'alla bimakna taraji. Lakinnani idza qultu la'alla al-imtihana sa'bun, la'alla al-imtihana sa'bun bimakna saya bimbang, saya takut peperiksaan adalah susah. Fa la'alla huna bimakna al-ishfaq. Wadah? Wa qultu lakum bi anna makna li'anna ka'anna lakinna la'alla laysa bimakna inna. Inna bimakna taukid. Inna adalah sesungguhnya, lakin li'anna lahu makna akhar. Dia ada makna yang berbeza. Li'anna bermakna kerana, wa ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'alla harapan ataupun takut. Lakinna amalaha, dia punya kerja adalah sama. Maknahu al-ismu alladhi ya'ti ba'da akhawati inna. Kata nama yang datang lepas daripada li'anna, ka'anna, lakinna, la'alla mansub bi al-fathah. Sekarang ini adalah mansub berbaris atas. Wadah? Misalun qira'ah awal mudarrisun atau al-mudarrisu al-an li'anna mudarrisan. Idza qultu mudarrisun li'anna mudarrisan. Al-mudarrisu li'annal mudarrisa. Li'annal mudarrisa. La naqulu li'annal mudarrisu atau li'anna mudarrisun. Hadha khata' bil lughatil arabiyyah, silap dalam bahasa Arab. Ar-raqmu tsani talibun atau at-talibu al-an ka'anna taliban atau ka'anna at-talibah. Al-an ismu ka'anna taliban atau ka'anna at-talibah. لا يمكن أقول كأن طالب أو كأن الطالب. هذا خطأ باللغة العربية دي. الرقم الثالث امرأة أو المرأة. هنا لكن امرأة أو لكن المرأة. لا يمكن أقول لكن امرأة أو لكن المرأة. هذا خطأ. Itu adalah silap. Ummun atau al-ummu. Huna la'alla umman atau la'alla al-ummah. Hadha khata' idza kunna la'alla ummun atau la'alla al-ummu. Hadha khata'un adalah silap. As-sahihu la'alla umman atau la'alla al-ummah. Ar-raqmul khamisu Jabirun Saratu li'anna Jabiran atau li'anna Sarata. Li'anna Jabiran atau li'anna Sarata. Al-an Jabiran atau Sarata ismu li'anna. Sema raqmu sadis nomor 6 Sadiqi atau Sadiqati. Al-an mudhaf ila ya'il mutakallimi. Fala'alla Sadiqi atau la'alla Sadiqati la yatawajjad, tidak berubah. Limadha? Li'anna hadzal ismu Sadiqun مضاف إلى ياء المتكلم. فإذا كنا مثلا كتابي فنقول لأن كتابي. لا نقول لأن كتابي. لأن جوالتي. لأن قلمي. هكذا. لماذا؟ لأن الاسم الآن مضاف إلى ياء المتكلم. واضح؟ فأهم شيء إذا كان اسما. معنى kalaulah kata nama إذا كان الاسم الذي يأتي بعد إن وأخواتها فهذا الاسم هو منصوب بالفتحة. Dia adalah berbaris atas. إذا كان هو اسم صريح, dia ismun yang betul-betul nampak. Lakin إذا كان الضمير, kalau ضمير nama لا يتوجر. مثال إذا قلنا لكن زائد هو معناه ضمير, ganti nama, فنقول لكنه, لكنها, لكنك, لكنك. واضح هذا؟ ثم الآن نحن نقرأ هذا. هنا نموذج adalah contoh-contoh ayat li'anna wa li'anna min akhawati inna. Raqmu awal ma fatahtu babal ghurfati li'anna miftahaha maksurun. Saya tidak buka pintu bilik tersebut li'anna miftahaha maksurun, kerana kuncinya
kunci bilik tersebut adalah patah. Li'anna miftaha. Nah, hadha khata' idza qulna li'anna miftahuha maksurun. Hadha khata'. Limadha? Li'anna miftah al-an huwa ismu li'anna wa mansubun bi al-fathah, dia berbaris atas. Ar-raqmu tsani ma hadara as-salla ma hadara at-talamizu. Al-fasla, pelajar-pelajar lelaki tersebut tidak hadir kelas li'anna al-mudarrisa. Li'anna al-mudarrisa, kerana guru lelaki tersebut maridun, sakit. Li'anna al-mudarrisa. Al-an al-mudarrisa huwa ismu li'anna, kerana guru lelaki tersebut. Ar-raqmu tsalitsu kharajatil mudarrisatu minal fasli. Seorang guru perempuan telah keluar daripada kelas li'anna al-mudirata. Li'anna al-mudirata, kerana mudir perempuan, pengurus perempuan, nadatha, panggil dia, nadatha, panggil dia, fahuna li'anna al-mudirata. Idza kunna li'anna al-mudiratu fa hadha khata'. Itu adalah silap. Ar-raqmu rabi'u akala akhi kathiran. Saudara lelaki saya makan banyak li'anna at-ta'ama, kerana at-ta'ama, kerana makanan ladhizun adalah sedap. Li'anna at-ta'ama. Sama ar-raqmul khamis ma kharaja Hamidun minal baiti. Hamid tidak keluar daripada rumah li'anna al-matara, kerana hujan ghazirun adalah lebat. Li'anna al-matara. Wadah? Fa al-an antum tafhamuna al-ismu alladhi ya'ti ba'da li'anna huwa mansub bil fathah, dia berbaris atas. Wa nahnu nukawwinu jumalan ukhra, kita membuat ayat-ayat yang lain. Misal, contohnya, contoh, misal ma labistu au naqulu ma labistu au mastahmamtu, saya tidak mandi ya. Mastahmamtu fi sabahi, mastahmamtu fi sabahi, saya tidak mandi pada pagi ini. Li'anna al-ma'a, li'anna al-ma'a, huna al-ma'a huwa ismu li'anna. Li'anna al-ma'a ghairu mawjudin, kerana air tidak ada. Li'anna al-ma'a ghairu mawjudin, kerana air tidak ada. Jumlah ukhra, satu lagi jumlah. Misal naqulu ma dhahabat ummi ila suqi fi sabahi. Ma dhahabat ummi, mak saya tidak pergi ke pasar pada pagi ini ya. Ma dhahabat ummi ila suqi fi sabahi li'anna sayyarataha, li'anna sayyarataha, kerana keretanya, sayyarataha, li'anna sayyarataha ta'attalat, keretanya rosak. Li'anna sayyarataha ta'attalat. Wadah? Fa yumkinukum an tukawwinu jumlah, boleh buat ayat dengan li'anna. Wa li'anna bil watil maliziyati, bermakna kerana. Li'anna adalah kerana. Wadah? Misalun akhar, masalan ma fahima at-tullabu hadha darsa. Ma fahima at-tullabu hadha darsa, pelajar-pelajar tersebut tidak faham pelajaran tersebut. Li'anna syarha al-mudarrisi, kerana syarahan guru. Li'anna syarha mudarrisi wa huwa mudhaf, al-mudarrisi mudhaf ilaihi. Li'anna syarha al-mudarrisi ghairu wadih, tidak jelas. Ghairu wadihin, tidak jelas. Wadih. Fal'an nahnu fi as-safhati ats-tsaminati wal khamsin, muka surat 58. Al-an ka'anna, ka'anna adalah seolah-olah, ka'anna seakan-akan, ataupun seperti, yufidu tashbiha. Raqmu awal ka'anna al-jawaba ghairu sahihin, seakan-akan, seolah-olah jawab tersebut tidak betul. Ghairu sahih, tidak betul. Fa ka'anna al-jawaba, ayumkinuna an naqula ka'anna al-jawabu hadha khata', as-sahihu ka'anna al-jawaba. Ar-raqmu tsani ka'anna al-fasla. Huna ka'anna al-fasla, seakan-akan kelas. Ka'anna al-fasla alladhi ma dakhalahu al-mudarrisu sukun, seakan-akan kelas yang tidak dimasuki oleh guru tersebut adalah pasar. Limadha? Li'anna al-mudarris ma dakhala fa'tullabu yushawwishuna au yatakallamuna bi sautin alin, bercakap dengan suara yang tinggi. Au at-tullabu la'ibu fil fasli, bermain dalam kelas. Wa ka'anna al-fasla sukun, seakan-akan kelas itu adalah pasar. Huna ka'anna al-fasla. Ar-raqmu tsalitsu ka'anna at-talibata, seakan-akan
pelajar perempuan tersebut allati sakatat fil fasli, yang diam di dalam kelas tersebut, maridatun, sakit, wa ka'anna at-talibata maridatun. Ar-raqmu rabi'u ka'anna at-ta'ama, seakan-akan seolah-olah at-ta'ama, makanan allazi akaltuhu qabla qalil, yang saya makan sebentar tadi, fasidun, adalah fasid, adalah basi. Wa akhiran ar-raqmul khamis ka'anna mahfazatar rajuli, seakan-akan mahfazata, beg atau dompet duit pemuda tersebut, dha'at minhu, hilang daripadanya, li'annahu ma wajadaha fi baitihi, kerana dia tak jumpa kat rumah dia. Fahuna ka'anna mahfazata. Nam, huna ismu ka'anna. Wadah? Misalun akhar, contoh ka'anna. Misal naqulu ka'anna as-sayyarata. Ka'anna as-sayyarata min Almania. Seakan-akan seolah-olah kereta itu daripada Jerman. Min Almania. Ka'anna as-sayyarata. Ayumkinuna an naqula ka'anna as-sayyaratu. Hadha khata'. As-sahihu ka'anna as-sayyarata. Li'anna as-sayyarata al-an huwa ismu ka'anna, wa ka'anna min akhawati inna. Misalun akhar, nama naqulu ka'anna Maryama. Ka'anna Maryama muta'abatun. Atau ka'anna Maryama mashghulatun. Nah, seakan-akan Maryam, dia adalah letih ataupun dia adalah sibuk. Wadah? Fa ka'anna Maryama muta'abatun, seakan-akan seolah-olah Maryam letih. Atau misalun akhar ka'anna naqulu, nama ka'anna as-su'ala. Ka'anna as-su'ala, seakan-akan as-su'ala minal kitab, daripada buku. Ka'anna as-su'ala minal kitab, seakan-akan seolah-olah soalan tersebut adalah daripada buku. Wadah? Fa yumkinukum an tukawinu jumalan bi ka'anna. Ar-raqmu tsalits lakinna. Lakinna huna tufidu al-istidrak. Al-istidrak maknahu, dia adalah memberikan makna sebagai bahasa Indonesia adalah tetapi. Nak luta tetapi. Lakinna. Misalun raqmu awal, qalat Salwa dajajatan lakinna zawjaha ma'akalaha. Maknahu Salwa dia gorin dajajah, gorin ayam ini, lakinna zawjah, tetapi suaminya, lakinna zawjaha ma'akalaha, tidak makan. Lakinna zawjaha ma'akalaha. La yumkin aqulu lakinna zawjuha, hadha khata'. Atau lakinna zawjiha, hadha khata'un. As-sahihu lakinna zawjaha. Ar-raqmu tsani, sami'tu ar-ra'da fi samai. Saya dengar guruh di langit, lakinna al-matara ma nazala. Tetapi hujan tidak turun. Lakinna al-matara ma nazala. Ar-raqmu tsalits, nama naqulu kasarat Nabilatu kuban jadidan. Nabilah telah pecahkan gelas yang baru, lakinna ummaha, tetapi emaknya, lakinna ummaha ma ghadibat 'alaiha, tidak marah padanya. Ar-raqmu rabi'u najahat Salma fil imtihani. Salma lulus dalam peperiksaan, bi tafawukin, dengan cemerlang, walakinna ukhtaha, walakinna, tetapi saudara perempuannya, rasabat fihi, gagal dalam peperiksaan tersebut. Ar-raqmul khamisu as-su'alu sahlun jiddan lakinna at-taliba akhta'a fi al-jawabi. Soal adalah mudah, lakinna, tetapi at-taliba, wa at-taliba huwa ismu lakinna akhta'a, membuat kesilapan fi al-jawab, dalam jawapan dia. Wadah? Fa maknahu al-ismu alladhi ati ba'da lakinna mansub, mesti berbaris atas. Misalun akhar, contoh akhar, naqulu al-qamisu, al-qamisu rakhisun. Al-qamisu rakhisun, baju tersebut adalah murah. Nama baju tersebut adalah murah. Al-qamisu rakhisun lakinna asirwala. Lakinna asirwala, tetapi seluar, ghalin adalah mahal. Panaqulu al-qamisu rakhisun lakinna, tetapi asirwala. Asirwala, seluar tersebut adalah ghalin, adalah mahal. Misalun akhar naqulu al-faslu wasi'un. Kelas adalah luas. Al-faslu wasi'un lakinna al-ghurfata, tetapi bilik tersebut, lakinna al-ghurfata, laysa al-ghurfatu, lakinna al-ghurfata dayiqatun, tetapi bilik adalah sempit.
لكن الغرفة ضيقة. مثال آخر نقول القلم قصير. القلم قصير, pensel tersebut adalah pendek, lakinnal mistarata, tetapi mistarata ada pembaris, mistarata pembaris. Nama tawilatun adalah panjang, lakinna al mistarata baris atas. Limadha? Lianna ismu lakinna mansub bi al-fathah, sekarang dengan berbaris atas. Wadah? Fa idza fahimtum hadhihi al-qa'idah, kalau faham kaedah ini, fa yumkinukum an tukawwinu jumalana, boleh membuat ayat-ayat bil lughatil arabiyyati, dalam bahasa Arab, biistimali inna wa akhawatiha. Fa insyaallah taala bi hadhihi at-tariqah lughatukum tatahassanu wa antum tastati'una au lakum insyaallah taala maharah litakwini al-jumal, membuat ayat-ayat bi inna wa akhawatiha. Fa nahnu natawaqqaf huna, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.